Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saya AKBP Wanito Eko Sulistyo, SH SIK, selaku Kapolres Aceh Tenggara beserta seluruh keluarga besar Polres Aceh Tenggara, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.